Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankamuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Ebusiafo me mamo akwa basonko ediba Too Much GH so muni aba mosomfo na ama owusu a enie na ebre aso se ebusiafo training issues e dey besom e we video so na tese e ko ntem ni mu a na tese arehusem a abeto just abre amede ebesom no eye driver ni ene ni mate ni atese womo etu womo ehyen atese womo edinam ye kintampo tamale kwan so atese sabre wo mo eka ekra container kese park wo mo de kopie mu e wo tamale kro mu no sabre wo mo eka no ato amenemu amatese driver no de nyame encha de wo mo etimi eyi no ntempa amatese no ho kakra bi ene prayer na ni mate ni no ene tese busuafo efi enu ada atese kai enda ni butu eto amenemu e wo kintampo honom no besi sabre no mo eka sei womo apra yese wo metimi eyi no edi efi amnemu na tese meti pre atese womo eye ya over 16 hours wo metimi yi ni pia wo de ko bia ya sabia na tese abrante no etimi asere nkwa ya na de ma ensem no emu oya enesem enra na asem no esia na tese meti ni abrante anidi edi emrana Alhassan tese wo shekan ma tese ono bebi a wo kwoshe na amenenu mu bebi wo kwoshe tese ye accident se na esifatie no na tese fi ye ni sisi ekwo ne na ase de na tese aye locked e wo kan ma wo mo tese amanfo wo metwehie wo no ebre ye pa emu welders emu ye fire service for ene ye nkofo a mutimi etwetwetwa cars no ebre accident cars wo yi ni perfume ni atese wo mu honom na wo mu ye adwuma ye impress 16 hours ni na tese abrante no kwedu bebi kra na tese wo pa ba e mo no agasa bie nenum to ka se oti asimom na nso se na de na ekoya tese wo bre oti ya ewon na se efam ni ntebe ya enko wo mu nku ni preko matese manfo betwa wo hye ni na tese ayara wo sem de bo matese wo mu ebo ni na tese ebi etie nsuo kese because enkwa de enkwa eye de nti wo se wunya nkwa edanseyem na tese wo bre nu ofa atitim na wutimi nya bidi bia mwa na ensolve na tita na tene ya wa wo fema na wa mu no account na wunua no efemu pepepenti wo mutimi eye o mafemu de nia yi abrante o masade kopie mu ewo eye kintapo government hospital tese edru honom no emrete we bi abrante no etimi film mu enedey as at 1:10 am na tese akoye arewo sempa wobia ti wasema wobia asinita se tese aboto edi afa ensem no ewu na ne nia mu no amanfo ewu ni se sa kintampo kwanti point so for quite some time now, for years now, over 6 years now, so they be da edu afina chase eko ne kota ni mu a they be akwenhya esi wo kwan kro ya so they be ye report akwenhya they be ni passion nkwa e wo kwan we so na so ne nia mu no akwese wo hu edumako a ye edi afa na sa na moko a wo mu etu afa wo be hu ane de ya sha honhom ena kintapo honum na be fa agi afa ena kintapo honum no asofo etwa mojedu ende say they be no ye di chef fallacy any storytelling akese ene honhom de ekoso na nso se eni waso so no eye dwumako ese aban anase wo mo ya kwantopo so no mo hwe kwantopo ene ho nsema eka no wo me ya fa ho no wo be ho na tese ya ne tra enye si o no ye konante na te na tese ya twa sai ni ya kwatra ye offices ni eje air conditioner eje ho from ane to ye twa ma another case abeti ni asako ho ni abasa no enu nti ni na tese faso de bempa ene wo se ye wo enkofo mo se eye kwantopo ho no mo so wo mo hwe ye kwantopo so because the debia da kintampo honko a debia akwehyiesi debia nipa hwene nkwa wo ho yentimi mpe wasem nka na tese eye problem ko wo ho fault wo ho aye be repair yentimi repair na no edwuma e de ahya amanfo yin sein na wo mu koya na so mba ho aketi o mo je na mfa so bempa ene wo so ban no ene wo mo ebo ne kakwa ninti amanfo asore kasa se aban no sori waka ready ye de kwso ne sense wono ene yi sa enkofo na se mpenifo a wo mo da sa nyimiko na no so wo mo hwe kwante opportunity se ye ka esisi
na wo muntimi mpe wasem nka de na no aban na na ebesa de soba na kobo ne se wono no onye na dwuma yie na nti sempo se ye mampani na Akufo do so wanya ne tedidim no asa ba ba mu biem no asa bedi eye the second term e wa be mu ane na kintampo kwante pon won pe wasem nka because ye tibi ntire wo mai mu na de bia da nipa hwe ne nkwa ne ye hwe han ne ye hwe ne saa o de saa ne te o da be faji wa fa na ntese nsem keka nkwa ne akeka ne ja ne tira ne ja ne saa na da ho da bi ye tibi ntire wo mai mu enhwe ne sente be ya empenifo empe wasem enka na tese de wo ho bi eso wo munye bia no ma ye te na ekwan no enkwa ye risk area efa ma manfo na tese enkwa enko so enhwere e wo ho no na ebusafa manfo bi eno no nebi so kase dabi se nebi so kase hunhum afemu no ensem ekoso kintampo no so yenya wo asem hweso a ebeboa aye Ghana ye tetetete asofo wo ha pa wo mdo hunhum ya so mu nyama nanso nu hunhum nyama wo mu no social media nkwa no mde nu aba nu abeka nu apem nu aka enemy hu sa kwenhia enemy hu sa kwenhia wenwen nti wu na ebo ana se wo ye nwa adwuma tu ana mo no na ebo ni nti be ya asofo no so a wo no mo se take ntampo wo no mo eya headquarters ma abaifo ana se hunhum ya se nkofa ye amane wo ho a enu na etai eya kwenhia na chi no wo so sorry ne anamontuo bi a bebo bia no wo so nse wo hu kenya no mo nhyase no mo nyane sase so mo ya asofo so a na mo ya asofo ampa wo di nyame ahyede so no mo di nyame ensem so embra so e de adwuma de na wo so madwuma no eno no so mo bebɔ mpa ye no mo yi apa ye efi ho boni bia ba wo mesi hu kwa na nse nye wo mo kankwa e na bebɔ na nte busafo ensem no se na esifa ete na se ye ka ni nia no na ejine mu e de eye yakọ e de ama ebusafo asabre wo mo ahwere wo mo e de hye atese eye arewosem e de mo na ni nia mu no ye hwe nim se mpenifo so bepe wasem no maka na ntem ni se busafo me di AC no so adwentwe no bomodi anefa som ye e wo comment section na biem so share video we on all social media platforms follow ye e wo Instagram Twitter so @tumagh_, Facebook so @tumagh midin adenana ama obuso nyame ya adoma ye bedi ehia bi makramu. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura